الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mauli rin dito mga kakasihin Allah subhanahu wa ta'ala. Malugay bali mga biulanan nautain pagwasihat sing kami karena sinaun tuod biya mga maksud inialop sing kami na murah-murahan waktu ini gumanap na isab kami pangadyan kiyabayaksahan sing kita niyo pangadyan wala pa kita niyo nakapinda maudu niya masira kita niyo pangadyan bunga sin pag-iman. Hari namo payad tu katagnaan pataurun namo insalam doaan namo sa barang sin abutan sin pagwasihat ini dan di naman hada irasin sambuangan sambil pakapupuan niya sambil na panakalayo salam kasilasan namo ang mga anak apo namo aming matagi dumungog simpangadjian dahil nga kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala salta na dahil nga hadis sinjunjungan tanyo alaihi salatu wassalam. Murah-murahan magunong-unong kita niyo pangadjian ini iwan na singkaywanan pangadjian ipagpasampay si mga sila kiatukbalan magdihil pangadjian diha tiranan ini. Post din dito damikian salam kasila sa namo ang mga sila piyagtabarro nila yung mga pangalta nila habang mayan lumanyot in pagpamahalayak sin pangadjian diha kabyaksahan tanyo pangadjian nidaul Islam. Mga kakasihin sin Allah subhanahu wa ta'ala balikan namo biya salawat
Yung pangadjian na to, masirakitan nyo, pangadjian, bunga sin pag-iman, nakahundong kita nyo sin ini bulan Ramadan yaon, na tagnaan na to insyaallah ta'ala haruman ini. Bunga sin pag-iman, antara sin dua. Nagbunga roon kanila yung pag-iman, antara sin naghindu, iban sin hinduan. Hati niya mga tuan, bunga sin pag-iman, antara sin guru, iban sin murid. Dunhan nagbunga, sin bunga sa rayaw-rayaw, in pag-iman, antara sin naghindu, iban sin hinduan. Dahil sa biyadto mga tuan, sa buton taniw tiyo pangadyan taniw ni insyaallah ta'ala, in nasabot taniw bunga, bunga sin pag-iman, antara sin guru, iban sin murid. Panagnaan niya mga tuan, dua parakala, in dua pakaradyaan ini, di pagsumuhunin tao. Imma po at denghay ni, siumunin tao. Pagkaon masarap, siumurin tao. Pag inom masarap, makasumura. Malaing kantuan, indua sa buton tanim ni, di makasumu hamanu siya. Aula-aula na hajaman tanim ni, gaman magtatarim manusia. Harwa parakala ini. Sabab hangkan tiyagihan ni manusia, kita nila marayaw bunga. Kita nila hikasanyang kanila. Dahil di dunya, iwan hadlaw akhirat. Aula-aula na ito, bukun hat kita nila. Kaya na naman sing kabuhi nila. Indayaw niya sindua parakala ini. Hikaisa niya mga tuan. Wala siya umimano siya. Nagmaas nagbata. Tiyatakihan. Sin parakala ini. Hikaisa niya. Talibul ilm. Amo na intao manununtut ilmu. Hajaman na to ini. Biubulan sangan si maas imbata dago. Yang pa naman nabulatim mata. Yang pa naman nakarungog. Bulan sangan na sintaw maas. Papaingatun ilmu in anak apo niya. Sabab kaya na naman si maas. In kaya na naman si maas, hipananam kanila. In wala nila kaya na naman, aon na kaya na naman sing kaibanan. Na mga tuwan, amad tinambuok. Hinambuok wala siya umuntao. Ba't di makasumo? Amo na intao. Talibul mal. Limalawag sin pangalta. Hindua ini mga tuan. Amad tim pagbisarahan tani mapangadji ni. Bunga sin pag-iman. Hantara sin naghindu.
ibansin hinduan. Muna-muna, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, nangayo siya ruwa apatuhan. Dahil nga mga ruwa api ang ngayo niya, ubos magsambahayang. Iban hapagkuliling niya magtawap, hakuliling singkaba. Sambil naghubaya-hubaya siya, ha mga ummat ni hamasan niya, iban nagbiin siya, hawak tumanaykod na siya rin nga dunya ini, ipapataw din dua ini. Pangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala, inna ngayo ipon, in piyangayuan mahasuci mahatinggi. Maita sila na ngayo, sabab sindiak sila sintuhan. Maita pa sila na ngayo, sabab kagunahan nila imangayo patuhan, sabab way kapangayuan tunggal da inallahu subhanahu wa ta'ala. Impangayo niya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Tuhan namu, ikawin nagpapanjari kamo, ikawin nagdihil sing kagugunahan namu, ikawin magbabaya-baya kamo, ikawin punan sing katan sumbuhan sing pangangayo, ingkatan piapanjari mo, mangayo kay mo. Aula na imano siya, o Tuhan namu, mangayo kami kayo. Impangayo pa Tuhan di makasumo. Siya biadagbo sa nasyo mo. Indua Tuhan di sumuhon. Ing guru iban simurid di sumuhon mangayo. Maita tiyanto nila. Bang sila rin mangayo, magdusa sila. Apabila sila nangayo, karayawan kanila rihadunya, iwan karayawan haadlaw, wana-kana. Rabbana atina fid dunya hasanah. O Tuhan namu, magkagunahan kami karayawan di dunya. Uno-uno na karayawan, sa barang sing karayawan, aming kagugunahan namo diya pagdunya namo, pangayon namo kay mo dihilan. Dihilan ka mo. Hangkan dihilan ka mo, kagunahan namo sing pagdunya namo. Supaya kami rin masasaw, supaya kami rin maligap. Min jahratid dunya, silingkat cindunya, pialingkat cintao. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dili kami karayawan o Tuhan namo. Ampa kami rin makatay kudi nga kabayaan mo. Ampa na mo madawhat. In pagpakarian mo ka mo hadunya ini. Marana mo in karayawan ding hadunya mangarap maun kayo mo. Ampa na isab sila na ngayon ikarwa. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Ibanutuan na mo, mangayo kami kayo. Impangayon na mo kayo mo ikarwa, dihilan ka mo yung karayawan hadlaw akhirat. Turiyan mga tuan. Dahil nga sa babiyan di makasumo.
maghindu, iwan sinhinduan. Aula-aula nari makasumuin iningat. Aula-aula na hamasya na to ini. Kakunahanin ingat. Amin ingat, ingat ganapan ingat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ilan kamu? Ing karayawan hadlaw kana. Karayawan halawang pakubulan na mo. Sababtian to na mo, utuhan na mo. Mig kami ring habay na mo palawang pakubulan. Na mangayo kami kay mo, utuhan na mo. Ano garaan kami karayawan halawang simpakubulan na mo. Sin sumuhon simbihan. Sabi dagbus. Sumuhon ng tao. Sabab biyak sa sila kana naman sinsimud. Wala sila nabiyak sa kalanaban, kasarapan, inatay. Ini katu pangayo nila. Waqina azaban nar. O Tuhan na mo, mangayo kami kayo mo, tangkisan kami, denga kayo. Kayo halom sing kubul, impataas mo kayo, impakid mo ron sipak kayo, lawang mo, wang bukon kayo, na lupa. Papatahan na tuwan, indagbos. Dahil nga sabab yan. Imbo nga simpag-iman, yaw na naghindu, iwan sinhinduan. Wala sila siyum, nangayo patuan. Makasumo mangayo patao, sa kaliwala siyumuntaw nangayo patao, siyumo nangayo patuhan. Sinin Allah Ta'ala, di kabusun. Way lamud simpag ito. Ang paintao ito. Kaya nakamatawd na kulong nga nagdihil ka niya yaon. Makasumura isab. Ada punim mahasot si mahatinggi. Magdusa kita niwang kita nuri mangayo ka ni. Ini katu pangayo niya. Wakina ajaban nar. Utuhan na mo, tangkisan kami. Di nga pinal ka jahannam. Rasul sallallahu alaihi wasallam ipapataod ka ating pangayo. Dahil nga mga pitna ini. Na'udhu bika min fitnatil qabr. Na'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat. Na'udhu bika min fitnati masihid dajjal. Patilibun siya upat yaddo. Singi simpakubulan. Singi alom sing kubul. Nagpatilibon siya. Singi maalop halom sing kabuhi. Mimpit na tilmahya. Utuhan na mo. Mangayo kami kay mutangkisan kami. Dahil hapit na, dahil nga kangian sing kabuhi. Aturan ni utuhan ng pakaradyaan di matuha masanatuin. Yaring kangian. Yaring pitna. Yaring bala. Di na makatangkisin tawang bukon mga yudua. Hitulak sindua ang bala. Bangmatan siya na ngayo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Habang man siya wala nagpusong-pusong patuhan. Marayaw niyat niya. Marayaw nakikat niya.
Wakina azaban nar. O Tuhan namo, tangkisan kami. Daing hakayo. Daing hapinal ka jahannam. Adlaw akhirat. Pangayo nila ikaupat. Adkhilna jannata ma'al abrar. O Tuhan namo, aon surga mo. Na pasura kami. Pasura kami sa surga mo. Paagara kami ha mga tao abrar. Ha mga tao marayaw. Nagtagipon kay muriya dunya. Kaya praisan mo marayaw ri. Kaya tungbasan mo marayaw hadlaw ka na. Papag unong-unong nga kami iban sim mga sila yan. Bunga sim pag-iman, hindi singguro pa mo rin. Yad tutuan yung panghinduan. Hipapataod jinjunjungan taniwalay salatu wassalam. Kaysa ikarwa, dua. Rabbana ghfir lana. O Tuhan na mo, ampun na kami. Warhamna, iwan o Tuhan na mo, kaulungi kami. Wakina ajaban nar, iwan o Tuhan na mo, tangkisan kami rin ang mga pinalkadyan. Wa alhiqna bisalihin, iwan o Tuhan na mo, palamura kami. Paabuta kami. Hakakahinang nahinang si mga sila nagtag-ipon kay mo. Kugda ng pagtag-ipon nila, way kalaungan sabab miya makadakabayaan mo. Di yan madawhat, bang bukon, laway, day nga Hindu, iban aun Hinduan. Na, siyabot si mahatsot si mahatinggi. Hindua. Hipang Hindua na to. Biyang Hindua sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa taud-taud duan. Uno yan. Rabbi, utuhan ko. Ikaw nagpapanjari ka ko. Ikaw nag-ano gara ka ko sin uno-uno na. Kagugunahan ko rin at dunya, jidni ilma, mangayo ako kayo. Pataura impanghati ko. Pataura inilmo ko. Turayan tuan. Piang Hindu asin Nabi. Dia aksyasin Tuhan. Ibaning kita ni amurad tu isab. Jidni ilma. Ampanain nabiri mo anay isab. Sa bukon si Arwa nangayo. Induaan niya. Nangayo nagpatilibon. O Tuhan ko. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Wala mablaga ilmina. Tuhan ko, mga ako kayo. Na'udhu bika min ilmin la yanfa. Magpatilibon ako kayo mo. Deng ha ilmo. Di makarihil karayawan. Di makarihil kamumpaatan dunya iwan adlaw akhirat. Taniyo mga tuwan. Dahil nga sabab yanin maglawag ilmo. Di makasung. Magtataod. Di na agad kaatuhan hinduan si mastalin ha mga university. Hindi nga elementary.
hinambuk classroom, mga kay manambuk guru. Intakisin tao manuntutil mo. Intakisin tao lumawag ilmo. Di nakakausan siguro. Dahil sa babiyan mga tuwan, Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagsabda siya. Inaki niya, at-ta'limu sadaqah. Tasaddaqu ala akhikum bi'ilmin yursiduh. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Pag-ingat kamu tuod. Suway aon mag-ingat. Bang aon na mag-ingat, aon na maghindu, aon hinduan. Karena in mag-ingat, in pahala niya, sarak ka. Dahil nga sa babiyan mga tuwan, kaya ka na panimpangati na to, bukon to sin sadya ni pagsarak ka. Sa rabang sin sadya, taurayahan sadya magsarak ka. Ang paampun, maap, bukon na yung taurayahan, di asin nakauna. Mamura. Tiyo na kumaan indayahan. Mamura. Amura indayahan. Inatay nila. Timataalok pakabayaan sin Tuhan. Na. Adapon indua. Hinda sindua. Aming guru ilang sin murid. Nagsasarak kayong murid. Nagsasarak kayong guru. Siya sarak kahaning murid. Damikian nagsasarak ka rin si murid. Maita. Sabab hamaita singgunggungan alayhi salatu wassalam. Tasaddaku ala akhikum. Panarak ka kamu, pangbihil kamu, hamang langgong niyo. Langgong. Langgong hapag-agama. Hangka Tuhan, hangka Nabi, hangka kiblat. Hangka Quran. Biya din kayo magsarak ka. Biya ilmin yursidu. Pagsarak ka kawa ilmu. Amin tumunyok sin pangatod niya. Tunyukan yung pangatod niya. Tunyukan yung pangdungog niya. Aula-aula na tunyukan yung pangatayan niya. Magada kabayaan sin Allah Ta'ala. Magkaunahan kita nito tunyok. Sabab naglaong na. Kagunahan na habuk, huruf, iwan titik na tunyukan. Na dunhan tara intunyuk yan suway rarunhan tara singguro iran simurid. Kamu tuan? Nah, dahil na sa wabyan, in wala iningat, iran sinwala nagpaingat, wala nakapagsarak ka. Kaya lupasan ipagsasarak ka. Kami mga tayo nungod na mo haagama. Na. Uno pendeta sinjunjungan tanu alaihi salatu wassalam. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم
annahu qala baita din kan Ibn Mas'ud radhiyallahu an nagsabda yung junjungan tanu alayhi salatu wassalam faqal in sabda niya ta'allamu wa'allimu pangindo kamu iwan pag-ingat kamu hatin ya suway aun murid iwan aun kuro ikaw taga-ingat pag-ingat kau pagpaingat kau ikaw rin maingat suway kau madto pa maingat tulayan tuan na may tayad to. Kaya inallahu ta'ala magdihil karayawan. Hindi lang niya raw bulang buok, amin naghindu, iwan sinhinduan. Hindi rihilan, hanag hindu, iwan sinhinduan, magsali. فإن الأجر العالم والمتعلم وأجرهما سواء in tumbas nila in pahala nila sali qila naasu bin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya din yung pagsali nila. Kala sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam maghfiratullah magsali sila hakaampunan ampunon sin Allah Ta'ala in naghindu iman sinhinduan tikurutuan imbunga sin pag-iman hantara sin guru iban sin murid makuya gi mahasut si mahatinggi haipod niya dagindo iwan sin ipon niya imingat dahil sa beddo hamuk masya in Rasul sallallahu alaihi wasallam halawm sin masjidil haram Madinatul Munawwarah halawm sin masjid yaun dunin halakatul Quran yaun dunin pagpun-pun pagingat sin Quran iban hadis ginis na aung kay bananyad turidto na nanasbi aung kay bananyad turidto sa sambahayang sunnat nasubun Rasul sallallahu alaihi wasallam sin mga ngasubo. Sa pangasubo mo, kumbya sin pangasubo ni Kato. Mangdusta. Nagdarara jawab. Magpa-recognize sadya. Sabab, in mga subo, ang pangasubo mo kay na iningat ka, bangin iya subo mo tao maingat, nabiya na kau kanya maingat. Tinambuok. At pagila yung pangasubo mo marayaw, sabda sinjunjungan alayhi salatu wassalam, husnus su'al, nisful ilm. In sarayaw-rayaw pangasubo, mana sin sarayaw-rayaw pangasubo,
kaya na iningat siya, kaya na magpinda siya rin at tigidlong pasaya, magpinda siya dahil ha, laong pabukulaw, magpinda siya rin habatal pabukun batal, in pangasubo niya yadto, pahala sadya pangasubo, nisful ilm, hangtunga na sinilo. Ang paimbano Israel, mga suha na binilamang dusta. Damik kaya ni mga Yahudi, mga suha na bimang dusta da. Na imang dusta, pagmulkaan siya sin pangasubo niya. Turan niyo yan, mga tuan. Na, yung pangasuwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, hisiulong na ayun na si afdal. Si mano siya marayaw. Sabaw niya ito, nagpupunpun, duway hinang, duway pakanya. Tiudlo na kanya, sinjunjungan alayhi salatu wassalam, ayad to. Pagkita niya, intiudlo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa rayaw-rayaw manusia, amin iniingat sing Quran. Halakatul Quran. Guru naghindo sing Quran. Murid iniingat sing Quran. May tayad to nakalawin dayaw. Sininyad to nagjijikir, nagtatasbih. Inyaon, nagsisambayang sunnah. Sabab iniingat sing Quran, diwahan ko si malaikat. Ininingat sing Quran na bukurup hangpo. Karayaw. Indua asim malaikat tayma. Indua na to, misalin puot na to. Napugos na, paunahan, patay Quran, simpugos, ginisan na simpamugos. Apabila ang pagkaon haram, pag-inom haram, badyo haram, pamayway haram, sasakatan haram, di matayma. Ampay malaikat way haram kanila. La ya'suna Allah ma amarahum. Way bayulisun nila patuham. Duaahan nila in naghindo iwan sin hinduan, induaan nila utuhan na mo ampuna intawiyaw. Dahil sa bagyan di makasumo. Dahil sa bagyan amo yan imbunga sin iman hantara sin murid iwan sin guru. Langgong na mo apag-agama. Pwede mo akan niya. Kaysa Tuhan niya, hikaruan na malaikat. Hini katu, kataan simpiapan dari sin Tuhan. Hagin lupaan, iwan harakat dumo akan niya. Usog marayaw. Way na siya nga ng durwa, sakali siya nindiwaahan. Amuyat tuntiudlo sin junjungan tanu alayhi salatu wassalam sa rayaw-rayaw manusia marayaw rin yadto sa labing dayaw sin yadto. Nahingkita ni mama siya nato, ninakadtukid na ito pagkain. Tayan to. Kataan simpiapan dari sintuan dumo akan niya istahalaw. Aula-aula na wangin ilmu niya unin ingat niya Quran iwan sinadi. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hisiu-siu
in lumawag sindan. Hikaingat niya sin Quran iwan sin hadis. Sabab sulat kaniya sin Allah Ta'ala. Ampan niya kaingatan unindakan kaniya. Ampan niya mahinang. Ampan niya kaingatan damikian uninliangan. Ampan niya katagahan. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahhalallahu lahu tarikan ilal jannah. Paluhayon sin Tuhan. In pagpanaw-panaw niya pasuga. Harap kanini paruandan. Imma ilal jannati wa imma ilal nar. Ada kalaran pasuga. Ada kalaran panalka. Indan pasuga aw ni pagpaluluhay. Pero nung matipagbulat ngadto na. Hangkakudjat mata. Biyakinat na hatangkas. Tulayan tuan. Paluhayin sin Allah Ta'ala yung paglagay ni harap pasuga. Ay nakalumagdo eh. Ay kau sumunod sinilmo yan. Apabila mabaya kau sinilmo ay kaming panaw mo. Sabi kita ni panaw. Niya manaw, dumatunda. Ang palumuhay ang pamanaw-panaw tanin. Ihdina siratan mustaqim. O Tuhan naman. Patudyoha kami paraan mabuntun. Hindi kami malaw magkahi. Di malaw mamarat saya kayo. Di malaw nga pag-ina. Di malaw nga pagtao. Di malaw nga pangad asaram. Nagsali Tuhan, hakaampunan. Diruahan ng guru, diruahan ng murid. Di saan makasumundihan. Di saan yung mga pakilin, yung mga dentaw. Patahalila ng kampung niya. Diadarahan ng pito, yung kauhaan, yung kapatan, yung kaanuman, ginisan na. Ngayon nito, kata-kata nila sadya. Dahil tak sadya kanila. Sa piyagtuyuan. Hinyaon, yaon yung pagmansintuhan. Yaon yung natin si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo natin bagbog mo sa kani. Di kaukuran sindihan. Bunga sin pag-ina na antara singguro ang murid. Di sunuhon na biyan nagbus. Yan, nagsali, ang guru, iwan si murid. Uno penikarwa. Darajat. Nagsali hadarajat. Bilansin Tuhan darajat yung guru. Bilansin Tuhan darajat yung murid. Bunga sin pag-iman. Sumuhon ko simbihan dagbos. Darajatun fid dunya wa darajatun fil akhirah. Nakakawa mo yung guhit diya dunya. Aula-aula, original guhit. Adlaw ka na ka na. Masaya tuan. Makakuyag. Sakawa, in atay ukun biyaksa. Kialanawan sin pag-iman, kialanawan sin pagtauhid. Di ba sila ka na naman? Sa imbiyak siya, kalanawan sila. Ang paimbiyak siya, kalanawan sin hasimud, nalawagon nila, so masarap yun. Darajatun fid dunya wa darajatun fil akhirah inda Allah wa laysa inda nas. Tuhan yang magdihil darajat
darajat bukun tao. Yung kita niyo yung kawayan na to, tao yung magdil kaniya. Niling ako kuno na lang, yung pakayam ko, yung pila, yung sininirihil mo. Na. Pila darajat. In murid bang yaga dinindo singguro hapagay sadya. Kaya sinjunjungan tayo alaihi salatu wassalam isbahul wudu. Apabila niya na para yung pagay niya. Darajat. Ang pasyam niya na uring hawain ni harap pa masjid. Karena magtag-ipon patuhan darajat. Tayan doon. Dahil nga sabab yan, ang kabtangan sin Sayyiduna Ali. In Ali, kahinapusan khalifa. In Ali, radiyallahu an, nakura si mga bata bago, halom sulka. Kabtangan niya, ayaw sadya kita niyo maparinta sin napsu. Ayaw sadya kita niyo parintahun sin syahwat. Doa na. Ayaw sadya kita niyo parintahun sin pikilan lang mumaingat dako. Sarawa, magpaparinta kita niyo. Ha-Quran, iban hadis. Subay mamarinta kato taniyo ilmullah. Bukun ilmu syahwat. Bukun ilmu al-ara'i wal afkar. Ayaw. Bunga sin pag-iman antara sing guru ibang murid. Naparinta sila sin ilmu. Kalam sin Allah Ta'ala. Parman si mahasud si mahatinggi. Ya ayyuhalladina amanu ati'ullah. Tunggalan niyo sa diyang pagtaat niyo patuhan. Ay mo pagtaatin, ingat mo, misang pa kumaingat. Sa bisin, nagpaingat kayo. Ay mo pagtaatin, kabayaan mo. Sa bisin, nagbutang sing kabayaan mo. Ati Allah. Pagtaat sa diyan ko patuhan. Na, hasabab singguro ibang murid. Kimugdan ng pagtaat patuhan. Sabab suway ini pangadyoon. Suway ang guru, suway ang murid. Pagkatuan. Yating kabtangan sin Ali radiyallahu an. Maita. Ang paniyabiyas sempal man sin Tuhan. Allahu la ilaha illa huwa. Wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Allah Ta'ala tunggal da siya. Tunggal da siya. Pagtag-ipunan sa bundal-bundal. Na yung mga bariman, nagtag-ipon kanya sa bundal-bundal, labay rin hapang Hindu, labay rin hapang hati. Nauno pa, wa ala Allahi falyatawakkalun. Impangandol simbar iman, way nangandol, napso niya, way nangandol, ingat niya, way nangandol, ichiw-chiw,
impiangandulan nila Allah subhanahu wa ta'ala. Tak kau tuan. Tayo mangud na mga pag-arama. Bunga sim pag-iman. Antara sing guru iban sim murid. Mga tuan, in Rasul sallallahu alaihi wasallam biaitaan kita niyo. Hasabab sin ilmu. Wala siyumun tao. Limanyod sila pataas. Aturan yung masanatuin, intaw matawdil mo. Harap pataas. Bukon harap pa baba. Nabiya din na bang ilmu ini. Misan bukon ilmu ini, ilmu sintao patao, himarap na siya pataas. Nabiya din na bang ini. Dahil nga sa babiyan tayo manghud na mo. Haagama. Kisahan na mo kamo. Sing kisahan tara sim murid diwan guru. Aun nagguru murid. Ini ni kisah na mo kanyo. Ya subo sing guru yung murid niya. Dahil nga mga pangasubo sing guru pa murid. Laong niya, pila tahun na kau nangadji ka ako. Pila tahun na kau nag-agad-agad iban ako. Timpamung si murid, ay sing guru ha murid. Hinsasambakan si murid ha guru. Laong niya, katluan katahun na. Mundu salasa wa salasina sana. Katluan tagtu katahun na laon. Inlugay ko, nagpanuniban ikaw, hapagguruhan. Katluan tagtu katahun. Ingkya pamong sinalim kaniya, habya nahan lugay, pamaja ta'allam ta minni. Habya nahan lugay lang niya, katluan tagtu katahun. Nag-agad-agad ako iban sinikaw. Uno na in napangadji mo ka, dengka ko. Uno na in kaya hindo ko kay mo, uno na ba? Impamung si murid, guru kulong na kalasahan, samani masain. Walura laung niya ilmu. Walura mas'ala. Ti kuno walura. Halawm singkat luan tagtu katahun. Faqala al-alim, in pamung singguru niya kaniya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasin sa kaula-ula, aun patay limabay, aun patay beta kaniya.
impamung niya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jahaba umri ma'aka walam tata'allam illa samani masain. Hapit lang na maubos. Inummul ko. Nag-agad-agadiwan ikaw. Nagindok kay mo, katluan tagto katahon sakali, 8 taon. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pamung si murid. Ya guru ko kalasahan. Way na kulong niya iningat dugay ding hawalo. Di ko kabayaan mamuting kay mo. Malasa ako kay mo. Impamung singguro kaniya. Sana siya imian na way na mahinang. Sa kawa amin beta mo walo. Parungan kulo ka ako. Ang uno namanin walo. Ilmo. Kaya ingatan mo ka ako. Halawang singkatlo ang tagto katahon. Na. Nasabihan mga tuwan. Yung pangadyan na to di. Bunga simpag-iman, hantara singguro iwan murid. Nah, hikaisa. Anni najartu ila al-khalq. Yani najartu ila an-nas. Yadribu ba'duhum ba'da. ويعادي بعضهم بعضا ويبغي بعضهم بعضا ويقاتل بعضهم بعضا ونظرت إلى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا inaginiya guru ko kaisa dengawalo hindo mo kami palmansin Tuhan sa suratul Baqarah palmansin Allah Ta'ala mga kamu beriman, sud kamu magsama-sama pamasanyang. Nahono rin masanyang. Amo rin makadsing kabayaan sintuan dia dunya sambil padlaw akhirat masanyang. Na. Ampa kunalaw na yato din hiwal si manusia. Hiwal si manusia, yaon na magkalo. Yaon na'y magigil. Yaon na sambil nagbuno, nagpatay-piatay na. Na. Ang panhindo mo kamo, palmansin Allah Ta'ala, udukhulu pisilmi kapa. Sud kamu pamasanyang. Amo na yung Panginoon sintuhan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Iwan ay kamu tuod magad sing kabayaan sing syaitan. May tayad to. Innahu lakum aduun mubin. Kana yung syaitan yan kuntara niyo. Na. Ini kaisa. Piyakay ko na yung ayat ini. Ing kaagi ko nagpakay. Pataraktu adawatan nas. Di na ako mabaya magkalo ang manusia. Di na ako mabaya magigili ang manusia. Di na ako mabaya magbuliwan si manusia. Ing kabayaan ko buliun amunin ato. Amunin sa ita.
Tulayan tuan. Nah. Hindayaw. Bunga sim pag-iman. Hindo sing guru pamurid. Nakatakla yung guru. Hati niya, misan tiyo na-apply sing murid ini inihindo niya kaniya, misan tiyo imbeta niya. Mayroon lang naman ko tao, bukon ko bantahi ina, bukon ko bantahi ama, bukon ko bantahi ni siyo, kalasahan ko sila yan sa inbeta sintuhan banta amurin setan. Manglawang ka niyo, sa satunin napso niyo, sa satunin sahawat niyo, sa satunin pikilan niyo, sa satun kamukatantan. Na taraktu adawatan nas. Istap ko na, wayroon na kabayaan ko, kalingukan hantara sintao. Dahon ko na sila magkasilasya sa babdaakan sina Allah Ta'ala, imbanta ko syaitan. Aturayan, tayo manghudna mo. Na. Unong kaya pamong kaniya singguro niya. Namung pa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Way na. Sinhalawam sinatay sinuguro niya, huna-hula niya. Wala ako kaya lupa si waktu. Wala nalupasin siyang siya ako. Sabab puti innakawa simbata. Biya siya kaula-ula, impamong niya usog maray awin murid ini. Dahil nga mga murid niya, way panakapamong simbihan ni Ragbos. Amulan murid ini. Turayan tuan. Na aturan yung kahalan na tuhamasa na to ini. Kung tarasin inayin anak. Kuntarasin usugin babae, asawa niya kuntara niya, bana niya kuntara niya. Maita, piyarinta sin napsu, piyarinta sin syahwat, piyarinta sin akal, wala na marinta ing kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ada po ni murid ini. Daing hawalo, inambuok. Pangita kulong niya tao, magiging na sadya. Magjangke na sadya. Labi awla magbuno-buno na sadya. Na, guru kulong niya, inindo muka ko ayat, amo inibiyawbukan ko na. Tayan tuan, bunga sin pag-iman, hantara sin guru iwan sin murid. Nah. Kaya lupahan natin ni Karwa, amin law niya, di pagsumuhunin tao harwa, bangkilon na to yadto. Hinikarwari pag sumunin tao, gaman magtataod, talibul mal. Amo na yung tao, maglawagsin. Na. In paglawagsin mga tuwan, paglawag usaha, paglawag kabuhianan, daakan sin Allah Ta'ala. Ang paglawag alta ini, wala doon kabayaan sin Tuhan, wala doon guide kabayaan sin Tuhan, amunin beta sin Tuhan na ayat. Kalla innal insana layatwa. Matantod,
manusia. Mattan pod sa bunal-bunalin manusia kumangi. Biasing kakangi ni Firaun. Biasing kakangi ni Karun. Kimangi Karun kay Firaun na sabab sinagta. Na, yang tak si maha suci maha tinggi. Kalla innal insana la yatwa. Sa gunal tuud mattan. Bang Tuhan na mamaita, mattan na yan. Innal insana in manusia la yatwa kumangi. Biasing kakangi hi Firaun iwan hi Karun iwan si mga miyagad kanya. Maita, an ra'ahu stagna sababing pangatod nila dayahan. Inlingog si maglilingog ama sa nato nilingog sibi iwan lingog dakula iwan lingog sinhula dakula pahula dakula. Magpatauran dasin magdaya. Nah, biya ita katutan yung sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat ini. Inuay pasin niya. Paba dah siya. Simpli-simpli dah siya. Ti maudmanin sin niya. Sung na siya mawiya. Kampir aun iwan kay Karun. Layat ako. Magmanja na hababaw singgumi. May tayan, nagtupiwan silingkat sindunya. Naglamok. Mananam bang malamok. Masarap bang malamok. Kaya nga sabab yan, di makasumo, maglawag siin. Baita si mga sila magbabaita. In kaagisin tao maglawag sin, di nga jaman na kau nasambil pa jaman ini. Biya sin tao uhaw. Painumun mo tuwig, di da kaulianin huwaw. Subay ra sin. Subay ra kakitaanin sin. Na. Dahil nga sa babiyad to mga tuan. In ilmu, hindo si murid iwan maun paguro. Di sila sumuhun maglag kabuhianan hakawayaan sin Tuhan. Sabab tiyan to nila inrejeki. Bukon day nga tauri nga Tuhan. Tiyan to nila inrejeki kaniya aun mataod aun tiu aun paula di matung magdaratong dah. Turayan mga tuan. Nah. Hasabab sim guru iban sim murid. Nagbunga yung pag-iman nila, di masa. Di malawong. Sabab yaw nintunyok kanila. Ampay nalawong namon yung mga sila yaw. Kalla innal insana layatwa an ra'ahu stagna. Nayad to mga katawtay manghuran. Na. Murah-murahan, kakawa kita niyo pangadjian. Bangman kaya tagnaan na to na, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Hajumaat, insyaallah ta'ala, wiyada sin jumaat ini. Bang kita niyo busang pasintuhan, pangumulan, iwan gaus kusog, insyaallah ta'ala. Matalus taniw, talusun na to. Himpangadjian, bunga sin ilmu, hantara sin guru, iwan sin murid. Hapmaudu taniw, bunga sin pag-iman, yang panato na basa inhambuok, hindu sim guru, hamurid, halawom, tingkatlo ang tagto katahon,
tubtob na hajarid to mga katawtay manguran yung pangadyan na to. Salam dua. Magbalik ang mga kakasihan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Balikan na mo yung panghindua na magumban-umban kita niyo. Haran kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Agarun na to yung kabayaan niya. Tangkisan na to hindi niya kabayaan. Ampa na to madawhat. In kasanyangan dunya. Iwan kasanyangan adlaw akhirat. Hasabab. Sin alupuntan niyo. In sulat ka tutan niyo. Sin mahatsut si mahatinggi. Bat sabab. Amini. In pamaugbog sin kita niyo. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala. At-tawfiq wa sadad. وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يجعلنا من الفائزين وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.